na ina nafasi kuhingura na niago isaria kile gatumia kangi no rigo kana muikarani na mundu bethe na Nonyede wa uhikie ni mundu ungi Thigithigi uko ona cwanga ndugutikiota na mundu mwamukeri magongo na mandwairo ngayuri mbere tutingihotwo ni thu ai ukari kindu kide ya mutugo mundu uyu ndorete ndeurutĩtie naku ndungu nduri mundu mwega we ndungu ukite thukite tugwana tene niguo tundu teka tene nuratwika ta kariko kamwe nitumaga kana uratoka turaweka tene ndagiruka ni kunyua njia kan agukorora kura werona atia niwe ndorire nigetha unjire ni horora ni ciura njuria ta njuria kiuria ngucokerie nukwenda nene kwa ndothe moke mathikiririe thike oguo urenda njike kå nigetha ningä å njatamå kä re na mbara haha akiri å horo wahe ndå kä å horo ndaigua kä må tå ngatate gå korwo hä ndä ciothe å roka rå cinä å no korwo ndakima kå må carä ria gå tå carä ria kå noroka wä må rä u kathie kabatangahikio nä we niä nä ngå caria må thuri å ngä niä kanga nä tå hanä ire tondå nä ndaigua ngä ngenda gå caria må tumia å ngä tuona nä wega tå gere kamå bango kau we waigua we amba å hiki wa hika nä ngå menya kana nä ngå hikania å rabanga kå hika rä tå tiga kå rä karä wana nonete må tu kä rä a nonete må thuri å ngä koguo rä rete kå gweterete nginya rä tå rä a å rä a ndecene no wahikie ningå re kana nä mwega kana nä gå te ingä gå tara tiwana nä wahe rå tha we rä u no wä na bata na nä nabasi kuhingura na nä ya gwä caria kä rä a gatumia kangä no rä gå kana no må ikaranie na må ndå bethe na Nonyede wa å hikio nä må ndå å ngä Thigithigi å kona cwanga ndugutikiota na må ndå å ngä rä u nä ndä na thigithigi kana nä we må ndå må rä i må ndå må twe no akägimarire twenda tå twethikara hata yuthi ndwenda twä kå rie ndwenda twä kä atä a ndarera ngå kå gathä nja itarä kuo ngå kå akä rä irio niguo no ndwendera nä getha cingä he citå rä kanie cingä ndå kä gå re ngä ngå rä o rita rä mwe tu igue wana igue ora tå ndakå nä ngå wä ciria na må thenya å rä a å kanjaga å guo må thenya å rä a å kanjaga å guo ngathiä maithä ria haya icio We post similar videos just like the one you have just watched every week. Consider subscribing to never miss out.